A town known for tourism, beaches, hotels, just to name a few. But beyond the coastline and the tourist attractions, there is another side of this town that many may never get to see. Right here in the heart of the small Italy, a large-scale livestock operation thrives despite the coastal climate. Welcome to Makitosha Farm. Hapa tunafanya ufugaji wa ng'ombe. Ndalamkaze go. Salama. Nambola maana anwe. We are the first farm to get giri breed in East Africa. Mostly tunafanya cross breeding. Hapa tulichakua kwenda na mbegu inaitwa giri. GIR, original from Brazil. Ndio tunatumia as our main line of indicas ambayo tunatumia for breeding. Ukiangalia hawa ndama hapa, they are almost 4 months now. Their growth rate and the fertility of the cow is very high. Hapa maji yote ya kutoka kule kwa milking parlor, milking chokes, bathrooms and everything, yote inakuja to one collection point. Hii ndio maji natumia kwa Napier grass yangu, and I think we'll see the Napier how it looks like. So every line iko na hii cup yake. You open this one, you open another line like this. When you pump the slurry from down there, inakuja paka hapa. Kila line you open 6 lines at a go. So kwa siku kama hiyo tangi zangu sote mbili zimejaa, naweza kupump almost a half of this farm. Ile mbolea inakuja hapa, ukiangalia you can see the color of the grass, vile iko dark. The farm is very fertile. Sasa hapa niko na kama almost 3 acres. Na kila siku I'm harvesting only 2 lines. I'm feeding like 180 cows to 160. Kumaanisha production is up to date. Feeding is carefully planned through a semi-zero grazing system where animals are rotated through different feeding blocks. And when nature doesn't provide enough, silage pits stocked with feed sourced from outside help ensure the animals have food throughout the year. Now tunafanya semi-zero grazing. Tunafanya ile kitu inaitwa paddocking. So I've got like 6 paddocks. Wakitoka hapa Pulakunia paddock, they are going to Mango paddock. Kutoka Mango paddock wataenda kwa Siwa paddock. So we are rotating. So what we normally do kwa Poma, ng'ombe wanakaa only 5 days, then we switch them to another paddock to allow the growth rate ya nyasi iwe nzuri. These are my silage pits. Hapa niko na shimo 18. Kila shimo ina contain 60 tons. Na hii situmii ile super Napier kutoka pale. There are some grass I'm sourcing from outside from my neighbors. Sometimes nachukua Malindi Airport for making silage. The farm has also become a source of livelihood for many families. Nafanya kazi hapa Makitosha kama mtu wa kutrain farasi, na kupitia kazi hii naweza support familia yangu. Makitosha imekuja nyumbani, vijana wamepata ajira kwa kiwango fulani. Tunashukuru sana kwa hilo, na tena tuna matarajio ya kusonga mbele zaidi. This is a story of dedication, community, and the people working every day to keep it all moving. A different side of Malindi that is worth knowing.